obutaka bono kirali tukorie iki imeya abagusi Global Radio nigo tugosanga amono mwana w'abagetutu Videlis Omingo Mochoge gucakira chinsa inye chamambia wekira chinsa isano na isatu cha mubaso asomorobiri oseria obutaka aiga no abasaye bakwegwa emirimo ogwakanwa wechisira amona engana emwamu Astubwate round yentangane ya kabiri ya gaturabo round ya kane atwanya kuba togosanga twakana madeni twana na chiga sucha sabasaye naboigo twakana libero bato elanchengia imeya abagusi Global Radio ekeumbu kyomogusi ase enchira engabuna egyo omwancho muri naboigo omwancho motegali babagusi Global Radio nochenga bono chidaeka chiaikiraiga chiria chokumnyoka sensemo ya operation pesa ya watu irudishwe. Operation pesa ya watu irudishwe. Kama unajua una pesa za mtu, kama unajua una fedha za mtu ambazo amefanyia kazi, kuna watu wale ambao kukopa ni rahisi sana kukopa, lakini kurudisha pesa ambazo ushakopa inakuanga shida kubwa sana. Sana waomba tu kama kwa njia moja au nyingine umewahi omba fedha, umewahi omba mtu pesa wanyako imukirideni kindly tarango stemango munyakoba muwagana chibesa chabantu bakora dawa ya deni. By the way ni kulipa dawa ya deni, ni kulipa. Operation pesa ya watu irudishwe. Sanga ngamoranche ntebi ngolia obwate edeni yao na inde na kiamangana ye deni yachite asenjere ngabune yo mwancho muri na boigo mwancho mutegale tunyako batugwakana amadeni ase enchira ire ensera ase enchira ewenerte menyete goika toene kinga chideni tuwasabire nkoira nitole we are live asensemo ya YouTube I'm live there tunyarango tuwakana chideni ase enchira ya bene kimakero kende umuntu naro sabiri chibesa gabu bangiro kwenelia kero kendo umuntu ale gabu obwate deni yao yabe miemo chimibere chimisato bangiro kwenelia negetali kyao kyo usanga muranche cyangwa tokana kinga edeni yo ngwakanwere ine aye no mulimi asensemo yobutugibwe chingoko gose otetoko chaka obutugi obwo bono ebinto byabeire ebyororo ntubwate ebichuchu bya akena blowers ina yechingoko chigokina asobwango mono naboyego gotwara emibere emenene bono ebinto bya abeire buya nabakonyora ebichuchu byelituko elimo abere gose amatuko atatu waitira asogwa kesimi enamba enoti isano ibire eyemo isatu isano ibire inye isano inye isano ibire gose 0713 745447 oleterwe limo lioka inyora mbosa besa chilicho ninkikeragara otosiriebosa abana bago nigo tokwerera tukweumia twebo ile chiguni Yesu tororere hamavera ama mochaito hatuatana nile naye ama sabaito aveire liugibosi wao homwano Daudi tororera mavera Yesu twabere Samaria tani ngoro kwa denompole Nyagoteta materane na bakwenda se YouTube channel yane indo sajide nompole amaterane na arororo nyasawe meganda tigago seseni mono. Asante sana radio yeto ya Global Radio asega sengi ya mawakora nyasawe meganda baseseni na ndaba ababeke mobe aroro asengi ncho yogo promote abateli nyasawe meganda bamona ino. Amen. Shalom shalom. Chide kando chenga nigo chiko minyoka kigima umwancho muri na boigo umwancho motegari babagusi Global Radio share the link mwenyete nto abwate deni gatwari wakana ya Pastor Pastor Dennis Baswete kurwase kanisa ya kanisa kanisa yangu tachande nyo tatorande dali ayo ino pasto kuranda kanisa me county ya Kisii ni gabwachi we 10,000 chiwe chomwana kurukuna Ven Mamake Hope igobono ni gago dai pastor
chibe chisaine 100,000 ne chibesa chinyinge sana cyanya kwa chikokonya onyako ko gusugumira kende yonse kiriokora ikobono niyo tocho tema kuligi pastor Basweti uyo nyate ko bakoli iranga chitaliki 15 ni garanya ko bagago akana chibesa echo ikobono tema itinga asante sana ikabono tikatora temanjire nde toranga antonyole pastor Dennis Basweti tumagonya ko tumangana kitoko mokonyo manyete it's very tricky pastor anto mwakete sim the other day tanya to kwata sim chaito let me guess ngalero leona kabogito bina kwata sim yaito pastor Dennis Basweti kindly onya kondigrete I know you are one of our fans na bosanga mo 9 na bosanga mo 9 na wolingo nga pastor na chitaka kana chibesa because he was to pay by tare 15 yango tra confirm nga chibesa nchanya ko chiwa kanwa you know we must confirm first senchire ngabone yo mwanchu mulina boy go mwanchu mutkali chinga kitonya confirm de otra ligi musubati oraiga okurukuna Naom Samuel mama Tanasha nigo musajo naigo tase adiwe yaye nyakwa ko mukia ubindu bire wafi 5,000 or say 4,970 ebyo atanya kunyara ko ba ko mwaka na till now unatonya kwa nyara ko to confirm kuroso mwana ven mamake Hope tigango tora ligi ngo yango turatema ngoligia pastor ngotenga he has not confirmed he hasn't paid the money because na mwakete miadanga tariki 15 exactly ni onyorango akanire chibesa abwatabne deni uchasomono kuruna ven mamake Hope so I'm gonna confirm first I confirm ngunga was the money paid or say it wasn't was it paid or say it wasn't I shall confirm something chwese chinche chigakanwa manyete wikatubwatia mangana to yachira roti mangana etoko yachira roti chako to kumanga was this money paid mugonga PH mu pastor okurukuna Dennis Basweti mugonga PH asante sana Dennis Basweti ndo akwantenerenga kitakanya akabakakubura we look for this so called pastor kubana mulgetenge kitakanya akabakakumbura na inde pastor I don't think it was a pastor mabwenta bangainiria because he gave us empty promise. We have even given him more than the days that he asked for. I think Pastor Dennis Basweti let's try to reach Pastor Dennis Basweti. Tantra tema kanyora pasta tugunga kirevene choko ene kinga chibesa chomwana ven mamake Hope ndo chinga pasta ni kama anakata simu I don't know why pasta anakata simu I guess because pasta ngo baba chinko andi I thinking a pasta na bantu the truth and the way wantu ngoni chacho wento kubwatia so pastor gave us empty promise he has not even fulfilled it he said by date 15 I will have cleared all the bills chomwana kurukuna mamake Hope so I'm requesting a pastor nyakondireti kindly pastor nyarko bagoko Pastor, on Tuesday, I'm very much sure you are not huko kwa madhabahu.
I'm very much sure haupo kwa madhabahu. So pastor, kindly if you are watching us, kama unatutisama tafadhali sema nazi tutaingambe nchira kikuwa bekire bintu ngabiro byakonya byakonya, you can also reach out tenge binde byabete bikongu bara give us a different date, lakini ko butorestimi usotabwatestimi is not a solution. Pastor utabwatestimi isn't a solution at all. Pastor Dennis Basweti, I'm kindly looking for you. I don't know where Kwa kweli huyo pastor kushika simu zetu. Pastor hataki kushika simu zetu. Sijui tutatuma kina nani, kwa sababu tunataka atupe namna au njia mikakati ambayo amepanga kuona kwamba mtoto huyu, mtoto mdogo mwenye anajitafutia, atarejeshewa fedha zake 10,000. Anyete kitu abwatiri asinjire ngabuni hiyo anitwa ndo atembera sokubwati, lakini we try our best to ensure nga pastor is in hold ngonyorade osengoka nale bese yo ase enchira ya bene kegi male. Let me look for Mr. Kefa os Madam ama Naum Samuel. The person you have called is not reachable. We will notify you. Kefa ni yule mwenye akona deni ya mama Naum Samuel, akona yo ya shilingi 5,000. Naona naye pia yupo mteja. Kwa siku ya leo hapo ni kama ndio tatatimizia libadeni operation pesa ya watu irudishwe. Hadi hapo kesho nitawaambia kwamba mzidi kubarikiwa